eno no fufuo party mu nkobo no na yensan kwankwa ya pomode ho nsem wonim se yesua de ne yeton ade ne yedidi na yese hwe ya pomode ho nsem Dr. Sharp the demon chaser atna say yenkwahwe ya de ahodo a wo hwe wona kache ene de ntie wo se wo de hye bi wo mfa na wotu anamo na de kopiem e wo Dr. Sharp eho Dr. Sharp the demon chaser kwaba mejoso doctor no timi fa ho I'm in love with your Givenchy Paris shoe. Yeah, yeah, woman. Come on, and find an say Dr. Sharp or said Givenchy Paris shoe. A brand and a said one. Doc, I am say, me catch all my bidu grow, you know, a quite different level. And can you be what could be ye be or cannot do the one hot masabat. But once you say one for crash, yes, be drawn in fact, a quite different level. Dr. Sharp, the demon chaser. A Juma Bear now, yeah. Dr. Sharp dear mechia obibia ahwefuo nyina na yese Sharp dear na wa wotidin na e wo se hu ne eko ene ne etie Dr. Sharp the demon chaser what you say Sharp eden haban nuro a ne nanam nim e wo enkransa yefre ene kranka ede buanipa Emma eburu agwene ntiase so se award no Sharp wafa wo yes na last week go cancer wo aba o me de aba Saturday no aba o e wo social media ne yi nyina bet yes na me ba na ma brentiment me mfa ka ma kina nko me de kwato obi ka ai taxi me na me wire kofia ayoka enti me ba bia me de ba ba be kire de akire TV ba akopɛ so enti ese o mo de ayini nyina haba ni we ni nyina no Every word I'm a Sharp. So what I said, maybe we never back. Say you two, yellow council near tomb. Let me never award the Lancashire Baba no moon. Maybe next week and 2 weeks. Mate. Send you bring your number into Easter. Na Easter, no, sorry. Oh, say, Nipaduana no ebre, diakoniaba, pe or dear. A son say, you will never be one man. Nipa da se no ye dan ya e baba be kan ho se on se ade achi ade se ade achi anopai gese ni ono no e bia wadi adubani bia na bibi obi a be pesa anopa obi gare what ya se e ka nipa ntuti mi kasa anopa obi asore onware ye e bia minim adekode a e bia esi ne kwan de sa na ye tie enti ya de e ha nipa adwene e na e ba nso so a eye yaw ade a ese nipa da sani bia e ba wo so a wo ye sofo amba cho fa wo sofo die no to nchen e be mo aye small boy ya de no betima ma yo ba wa ye small girl kura obedane akura what de be chon enti enu nti na ye nso ye wo ho sane ye be ya mo nso on se bibisi o ba bia no ma nipa atenentem nti mo mudwumadi a on se mu di no edu ba bia obi e hwe yi a o ma me fantu e bia Adom TV na Adom radio o se ne ade nete sa de yenso so no onyame ayiye ede amawiase ene wona etie yen wona wabra kire wachinchina che na ope ogie ewo ayaresema ontimi nya bi no wode wani kire e wono ma ayaresa no eyekoko gisame memo wadura wanom number 1 anaye bia ba me onuma usika anso ye wati na mecho usika anso ye kra dia me mompa ya se yade ni nyina anko wati na mecho ye no ye de ye mo duro ba akopa wa no be improvement ubeti aha na wankasa no nso so no wa ye de be wa boa ho nti se uja ye duro no ma na kese o ya ye bad wati na mecho na se o ba ye ma o kakra utisi ye na kese o ya ye bad ye wa duro bi wo no nti na megalo no mate so saa no ye wo yade bi wo yade dangerous enya yade ni nyina no ma kwanse bia ye nka ho asem wati na mecho enti no se wo no na se openi ye paadia me pa atwa apart from achachakwata na kompo Sharp sa yade bia na ne etia no na wo fra ni asie betima ni antimi anya amawa wanum yeduro ya hwew ya ntimi anhwe me pa atwa wagwie ni masekura Sharp ebi ntimi nsi wona kwamu a oba yeda se last se me gusu ka kiro so obi fra se ebia Sharp yeduro ma no anye ya mistake a me ma 500 million tete dia no 50,000 Ghana cedi wanya information unya ya aka no TV so ebi nsida kise bia me se me chose card yenim ni ekita yenim haben ade ya adwuma yenim sani ade no etie yenim kwan a obi eyare a
ebia obefa so aye de on se obi kwa nurse ho a gisa nurse se no 11 obi wo no ma otimi kura nipa no kura ma na yade no na chese obi kura ho onim se obewu enso kwa wode no befa so nipa ne nkwa san ye de be eche kakra sa na ya de be etie ye hwe nuoma ekoso no se wo se sere fo o yade no ma mpatwe ye be sere sa na tie na nyame enam yeso aye de be agyew easily me wa duro ntino saa se me da bia meka me wa duro ntino me so ba mo no na mantimi anya amawa memo 15,000 Ghana cedi tete de no 150 million man fa ma report ma police station bia a police for hwe da bia ena meta aka se anom no Adom TV no me pa cho enye information center ko ba bia saa na tie enti hu so bia so di ni nipa ba ena obi an report ye no silence means consent what in the obi an report say no ya adwumo FM say my house be 4 years why na report da bia ye bi Tuesday bia na adwume o 11 anadwo 11 na Friday maba what in the chance obi ya nye ni passing so krampo say gisa yade no wan fa amaye ho me pa cho me yabunu ni ba me firi nkransa eni ye firi ne kranka me pa cho yade a me nanamo eye na me nso so no maba be fa me na aduru me so na maba fa na me de ye adwuma ma me papa ye ni agro ewe ye ho na se wan kosere nye boda ni bi da de ma e busia na doma chede sa me ya kura ni nyina me nana bi o e kwa yi afuoma esu otimeti ayi se aba se no de asra me aba no de besra bi o no ma no odin enso no mitimi gina yesu otimi de mesu a woni mesu a yi nyina yesu otimi pesa no de ayemani beste na no me gina so what ya se sa no oben me he ne hwe Dr. Sharp ebi hu na numbers no ewo Accra kasua oba me ono mafa kasua ka kasua obesi wo overhead na se so so kasua overhead na se penyame aye wadom no no afa ka eko new market no akase obesi wo ADB bank ADB na Great Bank na e ba akope wusi se ya uko nsa right fitting shop bi wo ye wo machi pe ye no mo wo no e na bom what ya say oba consultation 200 Ghana cedi no aboa ho for yade no ye ma uba na oboa na nso a ye ba mo aduro ukwa uba ya duro na wotia na kakra to bie no no me ba na aduro a beginning no obeka se nemo won se bi on mo ba ye ma na aduro no ne ho ya ne de ya ayesa ni obi akwa hospital ni ama na malaria do no 2 days pa wo num ne ho to na no wato ni aka egu doctor no meto aso man number obi be free number sin na wo TV no so 0266 14 another 14 6 9 020 489 74 54 back here 050 554 19 96 me the Dr. Sharp the demon chaser yara say Dr. Sharp the demon chaser don't know kaswa na be hu no new market coins baby ADB one we see hodomo a ko ade mu kakra na fa nifa so be hu say fitafo bi so ko Dr. Sharp wo mbe kire kwan abusia Franco Trading Enterprise na free was Nokia phone, Samsung phone, iPhone, smart TV, tabletop fridges, Franco air conditioner, CCTV camera obe install no connect a configure ni nyina amount e wo phone na so machine so me show enko Google enko fa Franco number e wo ho Franco number no eni 0264 0246 facha me 0246 422 338 and 05555 near me answer 9311 Franco Trading Enterprise store phone papa efie na MJ Grand Hotel so na free and kra oba na papa na wada MJ Grand Hotel serene environment ma men kai se ofra broche na ba on betumi arrange shuttle na abefa e airport na edwaba bedru eye wo hotel hono mo a ebo obeje oni e kakra bi free wifi wonya wura ho nko ade wo wifi o access to pool and a gym so da e hono mo a pick up and drop off nyina no MJ Grand e be ye ho arrangement no ya ma wa ebo no e da form ketu abi na ma men kai wo say nyankopon ya adoma 28th March na se na watche sede
MJ Grand ye dwumadi sonko Good Friday High Life Band Music any Easter Branch Buffer ye no from 28th ekopem 2nd April and a womu edi ebegine mo mesro 29th March ni mo no kai se no me ensa pepepepe ekopem ye dubako obetumi afre 053 102 0238 053 102 0238 and 0540 121 836. Mr. Social media handles ni na no MJ Grand Hotel be huomo. Piwak Healthcare so na free. Almost open du papa 3p garlic mixture Mr. Pebinom. Edro bi awoda so bia na fa wey your supplement nom ansa na wanom sedro no. Ebetu hawase ebe boost wo immune system no wo sugar wo so be kofo mo awada wonsa no na 83 namness obesity why kase abro stroke tata we 3p garlic mixture ebusu wo herbal shop licensed chemical shop and drugstores ahodo nyina emo ope ensem mu nhyemu na asa dodo atu a Frepiwak Natural Health for 0248 928 824 and 0201 000 021 3p garlic mixture Mr. Manega odada edra obenom said mekwe na ekro mma twetwe nkomo na kai se yankoi ene fufuo party ho nkomo nko an yebedie eho interviews nko an ye ne ene ya dedicated am fufuo party bedwam so ni enko ba bia